kuanzia Monday tulikuwa na shortage ya mafuta na mpaka sasa hii hatuna mafuta. Ene gari kugirikane wagi wa maguta ene nywero ici magekwa mahota kugura maguta na thogora wa iguru macoke magwe guko ERC ikiregana na ripoti ati thogora mweru wa maguta uri no shuke. It does not matter who you are, nobody deserves to take away the life of another person. Family ya murutore uranyititwo migwate mwena wa Migori na atongoria kuria kihoto githingatwo kuri aria marogoragire muiritu uyu. Masave aria maragayaga mugunda wa Embakasi Ranch kuheo nginyagia muthenya wa Jumatatu gukorwo marugite migunda irehenetwo maita mere kana mwero ikinya ria kiwatho. Nanyitanira na ngina wa Wanduru agikurehera kieha kiria kigomeire gicagi kia Gugugu kaunti-ini ya Kiambu kurumira ciiko cia andu kwĩita.